Dosta je bilo zezancije, drugi pokušaj. Našla sam ove malo deblje rukavice. Zima mi bude po rukama dok se ne zagrijem. Sad će da vide akciju. Gledaj sad radne akcije. Iznevjerovat ćete. Ajmo, gas. A dobro, ajde možda slučajno to s nečim. Uglavnom može se obrisati. Kako izlaziš? Nisi bila kod nas u Gartenu? Ne. Čuj. Znaš što sam ja sad skontala? Da ja nisam ni najavila vlog. Hajde nek ovo bude onda prva scena. Iako sam ja do sad snimala jedno dan ili dva, stavit ću da je ovo prva scena i onda ćemo nastaviti dalje. Tako da, ćao svima i dobrodošli u novi video. Ćao! Situacija je sljedeća. Juče i danas su praznici, Badnje veče i Božić, tako da ovim putem želim svim pripadnicima katoličke vjeroispovijesti da čestitam Božić, da vam poželim puno zdravlja, sreće i ljubavi vama i vašim porodicama. Snimaj mali. Snimaj mali. I s obzirom na to da ništa ne radi, nigdje ni ne idemo, tako da smo odlučili da danas provedemo dan u Gartenu, mislim dan, druže, provešćemo sat vremena, napolju se smrze, ali smo sad napravili kaficu, usput da mami pokažemo kako nam Garten izgleda, malo da ubijemo dana, da nismo pa cijeli dan u kući i to je to, od sutra nove pobjede. Nema veze, hajde što je hladno, barem ima malo sunca, juče ga nije ni bilo. Da ga ukradem. Dena malo muske, Dinaga, ti otkako se spojio na ovo auto, mi nemamo muske u autu. Ide pjesma za Andija mog. Mladi gospodine, da li ste se umorili? Nismo. A niste, možete, znači imate snage. Ajde, ajde. Da li ću pasti dok hodam na traške? Eto. Ha? Eto. Da, ne igraj se ba. Pa nisam ni vidio li ima s desne strane. Da, ja to ti ne. Vidi lor, liski. Uuu, top. Adi, zatvori vrata. Boga mi fin komačić. Kako novi mali. Taman. Odlično. Andi. Jesi lijepo ovdje, Andi? Šuri bit ljulja. Predobro je, predobro. Jel da? Čekaj da dođe proljeća ako Bog da, kada ovo sve živne. Ima finu komada, jebote. Opa, fino je, nije malo. A, nije. Možda pretpostavljam se djeluje da je manje. Evo ja, ovaj manj. I ništa mi ne. Ovo će nam ukinuti ali cvijeće ovo. Pa i ja bi ovo iskreno puno, nema potrebe. Da bi će još više prostora. Uzma prostor bez je bolje da je trava da je igranje. Ali to polako, vidiš kako je vrijeme, nemaš ništa sad. A tek se uzeli, hajde polako. Ma ja, ba polako. Sve ljube što planiraš da diraš, pitaj tatu da li smiješ, Andi. A, dušo moja, vi kako vam je lijepo. Došli... Dino, on vuče neko kablo, Dino! Andi, ostavi to kablo. To je za vodu, ljubav. Pa ja, ne znam, može on to. Opet te snima. Pa ne, Paš. ti ubi braćnu u meni. Ti, znači, sljedeći put se spakuj i dođi. Evo, tate malo na kamer zajedno s vama. Evo, sad ćemo obilazim piti da kafu. vidim. Znaš kako im je lijepo. Boga mi Pa posljednko. jest, pa vidi se. Polijep komadić. Pozdrav iz Tuzli. Pozdrav za Tuzlu. Ja. Stiže naša grijalica. Dobra je stvar, samo morate biti ekstremno blizu. Ukoliko ste malo udaljeni, ne grije baš toliko. A, jesi napravio nered. Bože, ne znam ni šta mu je ovo. Ne znam, u sklica. Donosio ja, ali vidiš ti sad sam sve nanio sam, sve. Jaba, jedan zove me na kameru, ovo mu na glavi. Podigni ovo, ako možeš daću ti 50 eura. A ovo da Diži. popravljaš, da počneš šatru, šta? Dođi ovo. Eto me.
slatke. Kako slatke. Aha. Sad ćeš piti kakao. Evo kakao. Vječna ovu noge. Ne oboje noge. Hoće isto kakao? Mi ćemo kao... Evo lopte. Evo lopte, Andri. Donuts. Jel dobro? Kako je to, madam? A dječje neke. Ja želim ovaj. Skini rukavice i jedi. Evo. Neću ja to. Neću ni ja. Hvala ti. To je lopte. Ja hoću tata. Ma kako to Dina ga baš, što sve baciti u zet novu ba. Ma nije to, ode mi trenerka, nije mi gazma ispila trenerka. Daj Andiju! Evo. Pas kamera. Ne želim crvenu. Ne radi mi se ništa kada ovako zima. Još da nemaš u kući šta rad kad je hladno u kući. Nema da ništa. Kao moj napravi. Dajte jedan krasan još. Baš mi sjeda ovo, mogu ti reći. Ovo mi je omiljeni slatkiš. Ja ću ovo pa će praviti. Ajde ljudi malo da mi pričamo s obzirom na to da mama igra fudbala sa Andijem. Dino je tamo u, pa ne znam šta je ono, podrum, čaprka neke stvari. Ja sam jedina ovdje. Ja jedina ovdje dođem, ako kažem hajmo Garten da popijemo kafu, da je i popije. Šta ima ljudi moji kod vas? Jeste ostali ovdje u Njemačkoj za praznike? Ili ste se vratili kućama, domovinama? Asija je dole u Bosni, kaže da su gužve haotične. Andi, nemoj ga lamiti. Mi ćemo ako Bog da u martu naredne godine, kraj marta, početkom aprila da idemo za Bosnu, zato što slavimo dole Andijev 4. rođendan i hoćemo svi familijarno dole da se skupimo i da se družimo. Sad ćemo neke 2 sedmice, otprilike. Aj sad ona sa mnom pije kafu, igraće se on. Nije zima toliko pored ove grilce, mogu treći fino se može posjediti. Plac, moj plac. Eto, bola ništa i ne vidiš, jedno oko ti pokriveno. Želim još kakao. Nema više, sve si popio. Bravo! Ovdje ću ovo sve skloniti, betonirati, to nešto staviti i napraviti malu nacrešnicu i tu grill. Oj, dobro si. Pametna ideca, mogu ti reći. I tu će biti mjesto za grill, bit će sač, bit će ovo. Bro. Može, dobra idejica. Tako da... Napomeni da se nikad ne igram s Andijem, on samo želi da pobjeđuje. Jedva čekam ljeto. Sad uzela Andija da oblačim štrample, trenerka, odijelo ovo kao medo bundavo, jakna, aj počupa me za kosu, zalijepi me, da se drži za mene, zalijepi me po faci, ode mi šminka. Mislim se da čekam samo šorc, majicu i gas iz kuće. Ali da nije zime, ne bismo cijelili one lijepe dane. Joj, zamislite mene ovdje na proljeće. Ležaljka, knjiga, dođem kući. Ne, ujutro poranim, napravim ručak, dođem ovdje, zavalim se i samo sat vremena prije kući odem da dočekam Dinu. Šta ti je, Dinaga, dragi? Šta je? Iskoči miš. Ej, ne mogu ti opisati koliko sam se trzno. Gdje je? Evo ovdje bi vadio ja ovo, htio da bacim kad odavde šmugnu. I udari me ovdje od ovo i ode tamo. Lažeš. Čujem ja ti zapomažeš. Kad se krećeš i radiš nešto, znaš kako je ono tako. Ha? Kasne se simpa.
Je slatkice. Vidi ona. Aha. Obukla sam vunene čarape na noge. Volim kad mi je toplo. A patike na noga umjesto čizme. Evo, neko uživa, a neko radi. Hi guys! Nekom život majka, nekom mačeha. Šta radite? Pa evo, došli malo ovdje da popijemo kafu, a jedina ja ovdje sjedim i pijem kafu, a svi ostali negdje nešto rade. Šta je? Molim u stvari. Što je? Pa da će Bog da neke pare zaradi. Vidi mog zeta, ni ne dam. Ne dam ga nikom. Gledaj ti, jest mi vrijedno. Ako bez tebe ovaj život poželim. Aha, uposlio je. Ovo je podrška zetu, nije me uposlio. Bravo, mam, snimam riječ. Ja ne funkcionišem na hladnoći, iskreno. Znaš kako je? Ja se zagrio, mogu li sad postaviti solarni panel? Ajde ja, daj mi neki zadatak, dinks. Rekao din se nađe, sama se. Ja sam neko uzmem šta hoćeš. Vidiš šta treba i uradi. Ajoj. Pogledaj. Alat je tu. Uzmemo cvijeće otkini. Vidiš ove osušene? Aha, okej, Ko može. sam ja. Dobro. Eto, dajte mu malo, imam za tebe, sine, hodi. Evo ti mali. Hajde, grab, da vidim. Ja sad ne znam, ja mislim da se sad ovo baca tamo da se razgradi. I ja mislim. Možda sam trebala rukavice uzeti. A ja, možda imaju, a? Hajde, vidi. Kad se radi, Boga, ne zagrij se, vidit ćeš. Da realizujte rukavice za Gartana, ali daj šta daš za prvu ruku. Dobro se mi zabavimo danas. Oh. Ne mogu, a ja sam pokušala malo da radim, ba ja se smrzu, evo krilna sam grijala prema sebi. Eto čupaj tu. Ja ću koordinirat odavde. Nemoj cvijeće. E sad Dink zna kako je meni kod kuće kad on sjedi, a ja radim. Mati mete već pola sata. Dino i Andi se prepiru čija je velika grabljica, čija je mala. Krenemo malo, gdje je mala? Daj mi lopatu, hajde, da pokrijemo. Kako se ovo širi? Jao, ne! To je bilo prerizično, Andi. Kad je tako nešto oštro, ne možeš tako bez odgovornosti bacat. Vidi tam na travu. Vidi tam kotače. Evo, ja ću biti zadužena za muziku. Dosta je bilo zezancije, drugi pokušaj. Našla sam ove malo deblje rukavice. Zima mi bude po rukama dok se ne zagrijem. Sad će da vide akciju. Andi, sine, je li ti hladno? To. A, hoće li ovo? Stiže aksa. Gledaj sad radne akcije. Iznevjerovat ćete. Ajmo, gas. Gdje je zelena kanta? Daj. Treba mi jedna kantica. To mi treba. Evo s vama. Daj jednu, please. Gledaj kad aksa radi. Capa. Sekunda pa. Najjače. Brzo završi. A to ćemo vidjeti kako taj kompost ide. Aj, vidit ćemo jako. Ako ne bude ništa, to ću uzeti pobacati.
Na kraju ćemo poklopiti s ovom mrežom. Vidi šipka, Dino. Aha. Šipak. Ani, šine, to je moj. Fokus ništa, a? Aha, evo ga. Evo, ćemo sve skloniti i polako. Iz početka. Da ti teško. Malo. Daj me, ode unutra. Ne, daj mene. Čekaj da očistim ovo pa ću ti vratiti, okej? Mislim da to ne ide tako sve tamo, ali nema veze, ajde. Dobro, pa. Samo ti stavi tu pa ćemo to onda Ja. kasnije baciti. Ajde, teško je ovo. Punica, gledaj šta je punca. Punca se zadala, druže, ko da sutra ne postoji. Evo ekipe, crkli odgladi, Čistak! idemo da jedemo. Skradem bakar! Ja kradem bakar. Juj, pjesme. Ja kradem bakar. Ne volim kada ukradem Ja kradem bakar i mnogo mi lepo kada ga ukradem. Opcije nalaz. Ovo je moj sandvič. Danke. Dobio dvije iste igračke. Naval, narode, crkva smo odlači. Ovo je nagradna igra. Što je ovo? Ćao ljudi, trenutna situacija jeste da ja editujem temu video. Međutim, sad ću stati sa ovim zato što hoću da editujem prvo vlog koji ide sutra. Svjetlo je upaljeno samo da mogu odjaviti video da me lijepo vidite. Mama gleda film. Mahni samo jedno. Dinks igra igrica, Andi spava. Trenutno je 8, planiram da vlog završim do jedno 12 sa svim i thumbnail i cijeli generalno vlog. I onda idem da spavam, a taj isti vlog vam objavljujem sutra. Hvala vam što ste ostali do kraja. Hvala vam ukoliko ostavite like, komentar i ukoliko se pretplatite na kanal.